inšala kao večera, kod tak obaveze, ti čerente o rodbinska veze. I čerima o rodbinske veze. Ligari quando Enes radiallahu anhu sar Muhammed sallallahu alaihi wasallam čerča. Kom angela te bariaceri po isibe, em to vele bugulođi lipe. Neki čeri o familijarna veze, to jest neki čeri o rodbinska veze, matičnari. Te i čeripe o familijarna veze, tano kotor, koro doleja kotoreja, hemo Allah subhanahu wa ta'ala čeprija, to jest Allah kano zadovoljno doleja, hem dela se vapja ko ahireti, hem bariaceri o isiba kod dunjaloko. Kakava kratko hadisi, Muhammed sallallahu alaihi sallam u tvoja menđe, sa oko ovako avangela te bariaceri piriska, to jest te bariaceri po isiba. To vede buhulo dživipa, em te čerel, ole o Allah subhanahu wa ta'ala tol berečetno, volani ti čeri o rodbinska veze. Odija veza volani ti čerla, palo poreklo, palo tazdinstvo. Ađare, su ka čerlo lenđe šukaripa, ađare, su ko vede osjećaj prema volende, kolo prema okola na nenen, ente na mekel nike ando olende. Te delpe e čoro renđe, ke delape nešto dija sa takve. A isto je kad te delpe familijače odvara člinipe duplo sa braka falane. Em ti čeripe o rodbinske veze, akva ligari o Ahmed. Pouka kod takva hadisi, koji je to tam, ligaripe kod ova te čeripe i rodbinska veza, tano kod to, sa svačeđa, koji je tamo Allah subhanahu wa ta'ala čeprija, to je zadovoljno, emo donese ovo Allah subhanahu wa ta'ala dela se vapja ko ahireti. Allah subhanahu wa ta'ala čerđati čeri porodbinske veze, sarbi barja čeri i riska oko lesri koa i čeri o rodbinske veze. Allah subhanahu wa ta'ala čerđati čeri porodbinske veze, čerđahemo dova uzrok, sarbu doleja koka čeralo dova kao vel produžimo o lesro džidipa, emo lesro džidipa ko berečetno, isto kvali gari o Buhari, emo muslim. Palo islamsko sikajiva, obavez hem borči, to je dužnosti premalo i rodbina, svrsti metane ko ki kategorija sarvađib, koja obađib kovatano palo paripa, odmah palo fars. Zamisli ko zom rodbinska veze, ko zom menđe. Borčijam, ko zom borči tičera rodbinska veze. Kona perela, kona čerelo dija obaveza, te posutile familija, ko činavio o kontakto lenca, od ovako vela kojeg bud baro greho. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem čerča penela, tri grupe manuša, nekako je nikada kod ženeti, a pa niti pa kon kao kusineni i miristi dženiteste. Od lajtana motor na pijanice kola pijena non stop, manuša kola činavena o rodbinske veze, o nekakve kod ženeti, emo kola manuša kola verinena ano sihr, to je kola verinena ano mađije. Pa Muhammed sallallahu alaihi sallam bačiri kanala, oko ovakva činavena rodbinska veze, tamo gubitniko, hem osarke se perela najlošno tam perela pa ahireti. Oko lako da činavena, oko vaso Allah subhanahu wa ta'ala naredinja, on ta ne prava gubitnikja. Nakakuven osarke manuša kola činavena o rodbinske veze, nakakuven alo dženeti. Osarke manuša kola činavena o rodbinske veze, o lendar na lelape, nije šukako torkova čerelape, nije odvana lela Allah subhanahu wa ta'ala. Odovatano najangval grehu, kole su Allah subhanahu wa ta'ala siđačeri i kazna hem kod kikija kakava dunjaloko. Ko činavi o rodbinske veze, hemo Allah subhanahu wa ta'ala činavi osarke manušeja i do činavi sako bit, dikiva sako bit,
veze. Odova, to jest rodbinske veze kod činavi ko Allah subhanahu wa ta'ala dva najviše mrzini manuško od činavi. Osake veze o Allah subhanahu wa ta'ala dva najviše mrzini. Manuško isto činavena rodbinske veze. Osake manuše se pan letano udara, havajakre, pan udara, kada man gledate bičali dova, kada man gledate bičali da je modbala pese. Osake manuše se udaratane pan le. Ela hestro kovri pan name kelape opro narodu name kelape, ako si ko dva narodu manuša kolačina dže o veze, o rodbinska veze kolačina dže pe manušeca, pe familija. Osake narodu se kompletno ala stari petnak stari gava, ano gavi sidi se veđene, primjer 10% manuša kola na černa pe familija, na poština na dva, zbog od dva deš manuša, pa krena celo gava. O Allah subhanahu wa ta'ala činavi osakeca pe veze. Allah subhanahu wa ta'ala vačeri ko Kur'an Kerim si kajetu kuri vačeri kanala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yamuru bil adli vel ihsani vel ita'i zil kurba ve yanha anil fahsha'i vel munkar vel baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sobiko prevoz znači Allah prodela svako nestro pravo te poštojinipe. Svako nestro pravo te poštojinipe, šukarte čerelope, hem familija te pomožinipe. Naređenje, hem familija te pomožinipe. A razrat, hem sasoj lošno, hem o nasilje name kelape. Poukalem, odova o Allah, amen, savjetvini, nahor, enjavar nešto, ajeti. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam isto vačeri u hadisi, kanala vačeri kanala. Rodbinsko rabtvali veza. Rodbinsko rabtvali veza. Bešel umladi bešel koaš. Hem vičini i veza. I rodbinsko veza koje umladi vičini kanala. Ko man posetini, hem poštojini, kanala, hem o Allah, subhanahu wa ta'ala reka posetine, hem ka poštojine. Ako man na poštojini, hem na posetine, hem o Allah subhanahu wa ta'ala pomore, niti ka posetini, niti ka poštojini. Isto takva ligari o muslim. Ligari o Ebu Bekr radijallahu anhu sar Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vačerđa. Na ne greho poprečo, sar bi se bepi olengro, si già c'eri per casa con mia oko, uso okova so a dicere qua hireti, okole kova činave o rodbinske veze. Kva ligara je Davud, o iskrena robija je Allah esretane pažljiva prema lopi rodbina, em tad, kada olegi rodbina na Irani ošukani pa. Ko isto je slično način, so dva potvrdine mi predaja, išla koja kao čerala kana. Ligare o Ebu Hureyre radijallahu anhu sa rijek manuša Allah tamaru pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ema čerifa. Jela Hezra Bičaldeja i Simanu familija koja mero ne posjeti nava. Ali on ko romante prema navena. Ne premalo lende šukar po našinama, a on premalo mande lošno. Ne premalo lende hinjum kovlo, a on premalo mande gruba. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam šunjava da ema četiri se pomalo. Ako ađare tu sal vačereja prema olende prema, tu isto, tu sar kao da fordija žarano lende. Kao da fordija žarano lende. Kanala uzelo tute prema kao vel elahestro pomostano, sad dok li god čereja od ova, dok li god tu dža oblazine familija, kanala o Allah tuva uzelo tutu uvijek koliko pomoć. So god kao oraniče, od koliko tuva. Ligaro o muslim. Aki tutto predaja vešela Ebu Ejub ligari staro Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vačerđa. Najšukar sadaka tani okija koja dela pe čorore familijače. Čorore familijače, a on prema tuto isilen dušmansko misliva. On prema tuto isilen dušmansko misliva. On misli na tuče lošni pa,
a tu, so penea, tu lega ginea shukari, pa on tu da gina ushnipa. Sasu ci già moro pengamber Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Famiglia ih ne buđene kola na mangelja, a ovdje kontra mangali. Erdogan imate najškodova. Ebu Zer radijallahu anhu večeri, a čađa manđe pila Muhammed sallallahu alaihi wasallam amaneti. Čađama je amaneti pila da kao rodbinske veze, pa makar on hem te misli ne dušma oko manđe, te vačara oča čipa, pa makar vača čipa i ne iće komaj. O Ahmed ga rekla, hikaja u ezekija tema i sa vačeripe, Ebu Hurere radijallahu anhu, hine, svako četvrko hem paračevi, džalajne, koji je grupa manuša hem i čelinđe dersi. Dersi čelinđe. Ама плапе ек диле, ек четвърко им парачуки чолти чемджи дерси, а ги дърска пошминки чели дерси, учела о пеамалено те, кала дали си неко ту мендра, кога на вачери да е кепе фамилия. Ебу Хурейре да лан фан, това поновия 3 пута. И никой ущилно. Дай го трито пут ущела ек чао, терно, кала, я пламена вачера метърка, па сосе на вачеря, кава вачери сосе. Ajde provate džakorolate i tave varabate kakave promane. Soa kvater no dželok i pitetka. Čudisari tetka kidi kare so dželok. Eva čeri pla jaso saran. Kvater no pla vala na žnaso saran nošku. Samo bi čalđama moji mami. Tava džakortu herteđa džikoroleste. I ja džarolo. On dženetane. A Ebu Hureyre onda olenđe večeri sao kola mala koja je neprisutna, od te večerinđe toma. Kola šunju. Kola šunđume manuše kovajtano kakva mezari. Motovi vas teja kakva mezari, ako da mezari nama ropen gamer Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kama šunđuma kale manuše. Penova sar svako četvrko, pazi neka, svako četvrko im para čuvi, oko tora, amare, svako nezre, ligaranape, motovenape, oko tora i alahese, najbarese, jedino penela o Allah subhanahu wa ta'ala na lela, na priminu kola šukarko tora, manuš kova činađa o rodbinske veze. Osad keko tora na lenape. Osad keko tora na lenape. Pala kava vačeri pe kada šunja kava otardema ke tetka pomirisare onduj, direte vačere, a okola sasvino manuša planđe tek bili, po znaku su i neko čefi bogodovali. Pa pijane praname o rodbinske veze, ta su mi kako ta sakova, voraniti čeripe, voraniti zorja čerahe, vodova, šukari pa i mađare, suka pomožina i materijalno, suka dope sadaka zekati, sadaka tu fitr, te pozajmina neka se ako voljani, ako neko rodela, a ako meni jam, i situacija te da. Tužne jam te posjeti na rodbina, te interesi najbolj ređe, pa makar telefone, ako ta ne dur, dosta ili ti dao telefone ti većinare, slučajne savjetare, te neka opro greške, ako neko olendra čerela, dužna jam hem te pružina olenđe, hem da je fizičko zaštita, ako nekak se voljani, hem te ci da i gajda, ako i siljen. Je bi čala dova, ta sova čeđa, kama ropengamere Muhammed sallallahu alaihi wasallam, najšuži dova te na oki ja, ako neko bi čali dova pe pralese, a oni su pravo donađene. Bi čali dova pe pralese, dovini pe pralese, a pravo, ja najšuži dova. A pa ne plaćeni, pa ako već bi čaleja familijača dova, pa na pobare. Pobaro se na to, ti si. Odonese, ila međe perilo dva kada sari jeđe, kada biti na namazi voljani, te se ti nami kamare prala, kamare familija, hem te bičala, hem uređe dova, sad bala su kana kada da je kje uputili kod drugo, sad bala šuka, carijenca,
Pokraja Anešala Sare, Tara rodbinske veze, Ana te izvršena sa Amara obaveze, te takmiči namen u Šukaripa, Kokačev, so pobute Šukaripa, Sare bi spremi namen, i di vese kad kao volane te položna računi, kada kempe samo o Šukar Kotorao. Kamo li najala je najbare, te pomoži namen, Sar bara kao onur islamestru, te čerala men kotar kola kapatinao sunetija, kola kara kao familijarno veza, te araka men ando iskušenje kola naštitili gara, to vela menđe o Allah ko vloko su bile, hemano dženeti te počastini, sar je na men, te počastina mi po društvo, inša ovaj pengamerencar, šehidencar, em sa okora Šukar Manuša. Amin, ja rab, amin. Po kraja Paluno Lafikoli, inšala, Ana, Tara rodbinske veze, te Džakodova, Sasova Čežamor, Pengamer, Muhammed Sasom, ili ako omna velače, tu te Džakodoveste, tu te Džakodova zinere. Ana i si izgovor ko Butman šapnula, pa ovdje i uprije puti doj i omna velame, pa so te Džame, na Džakodoveste. Međutim, ako voljani tičere rodbinske veze, naređenje Allahovo pojam te podrazumini rodbinske veze i čerino rodbinske veze. Od ova pojma podrazumini te džakoma nuš koja navelače, naprotiv, koja murzintu navelače tu ko sad koma nuš te džak od ovajtano i čerino rodbinske veze. Pani išla prokutom i čerino rodbinske veze. Bismillahirrahmanirrahim. Ella inna l'aksama kelame ve evlila nizami kelamullahu meliki vaziz valam kema kalullahu tebareke ve ta'ala fi nazmu kelam wa iz zakuri il-Qur'an festinu lehu vensitu ve alehu ulhamun. Ezu billahi mine šaitane rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lahil islam. Zaista o Allah subhanahu wa ta'ala, jedino pravo vera koja je samo Islam.